Pas aja kemarin naik. Eh, pangan deh. Goblok udah harum. Aqua dadahan mana? Tuh, cuna, yang ibu-ibu oke bawa edan gitu. Kenapa tuh? Oi, eta ayam murah soplen tuh. Soplen murah, penting saha. Soplen. Oi. Buah ini dikit berpikir aing goblok.
Ya si ganteng tah, si ganteng. Tabrek. Bos. Oh, tadi gengus. Jangan lupa like, komen, subscribe. Channelnya Lima Putra. Official.